office iso nga madama ti panag-monitor tayo iti athletes ken iti needs iti delegation tayo kan ti R1A. Nang rugin sa manan sir iti training na. Nang rugid da pa lang iti December 8 nakay house day di December 8 ken iso nga di jay manot monitoring kapag kami met nag-monitor kay Mayor rugyan mi met na pa nag-monitor ang kadagiti training venues da so di jay hopefully nga makapag-tripit tayo. Mano da amin sir? 500 for the athletes it's 592 kasi nakumpleto tayo amin nga events from aglalo dito combative events tayo na boxing, wrestling, wushu, weightlifting kompleto digi kwatay athletes tayo aside from digi regular one dagi dati na games or events. Pakaangayan na gayam sir? Candon City so that host at kahit sa chat la una ni Sir RC kanya nga it's on April 6 to 11 kay kupa na lang karas receive ko ulit chat kasi madama adadat Candon tata together with Ma'am SDS Ma'am Joanne Dr. Joanne kasi nag-executive committee meeting na to finalize about the R1A so nga amin ni Jetata all no Jack Mariro all SDS and dito sports coordinators that every division the usual in comment ni Mayor digite dati nga ited tayo ited namin so nga same manner wala namang bago we are having the full support of the administration the national trainers we have if I'm not mistaken adala suro ka 40 national trainers tapos adapay local trainers tayo na gapud to'y lawag aside from dito taga DepEd na trainers can adadamit some from the local government LG